Kaluguran mo kabatad, ingasal pantayanan, betong po ka rin masakit gawan, ya pinyitang magpakilala o mag-introduce king metong agwes speaker, lalong-lalo na nung sikat siya. Kaya kalan, the best person to qualify para mag-introduce king metong speaker, ya pinyitang makakilala kaya. Kalupan na mo ning kaklase na, huling kaya bineng meragul, dakalabanding moments, kaya bineng mag-aral from grade 1 to 4th year high school, kilala ni, kaluguran ni, kapuso ni, kapamilya ni. Huling asna ng kasakit magpakilala, king metong atao, nung eme kakilala, itang taong ita, masakit siyang pakilala, kareng aliwang tao. At ngayon po, keng gospel reading tamo, akakitaya San Juan Bautista, per pakilala ni Ingino, kareng tao. Uling kakilala ni Ingino. Balo tamo po keng gospel, pisa ng San Juan, Ingino tamo ng Jesucristo. Anang bulan ng pila tanda, mas matwayang 6 months, John the Baptist. Kaya bineng meragul, pinsane, kaya bineng memyalong, dakalabanding moments, dakalapikabalwan, inya Juan Bautista, kilala na Ingino, and is a qualified person para ipakilala na Ingino, kareng tao. Nano po yung challenge na kakatamong ini ng St. John the Baptist ang po ng liturgy. Kilala tala rin pengarita mo, huling peparagul na katamo, at sana pakilala tamo ing kaya panda. Kilala yo rin anak yu, huling peparagul yu lang, pati siguro alimpuyo ng anak mo, kitang kayang batal palume, balume kimut ing anak mo, balume kapilubluban ing anak mo, balume buri o alina ing anak mo. You are the best person para pakilala me kareng aliwan tao. Kilala mo rin kabatad mo, kaya me mo lang meragul, megad pakilala mo lang at pagmaragul mo lang. O ini po yung medong challenge na ning 3rd Sunday of Advent. Pakilala tamo ing kayapan ning metong at metong bilang patuto ning kayapan at lugod ning Diyos. Podabong papasyag tamo at pakilala tamo ing kayapan daring pengari tamo. Papasyag tamo ing lugod ning Diyos kaya tamo. At asana pong kasanting when we proclaim the goodness of one another, makasirang spirit o itang matsura king metong atao yang papasyag tamo. Ing kayagkata na po ng 3rd Sunday, let us make a pink propaganda, white propaganda, red propaganda, not black propaganda against one another. Ipropaganda taming lugod ing kayapan ning metong at metong. Impong 3rd Sunday, ang po yung 3rd candle, ing kulay na pink. Ing pink, megat pisa mo siyang white and red. A little bit mellow than red. At nano yan po yung kabalduganan ng pink. It is the color of joy. Tumula kayo, magsaya kayo. Huling malapit na ing kaligtasan niyo. O yan yung meto nga bagay. At dapat tamong pagmasusyan, dapat tamong maging masaya ing tula ning kaligtasan at daralanan ning Ginoo. Ing tula ning pamikakalugod at lingap king pamilya. Di kayong anak, sana ing tulayo. Aliwa mo ka rin piyalungan ang poging bayong imalan. Ngunit ang mapsiga yung king lingap at lugod daring kayong pengari. Beautiful experience of love within the family should be our source of joy.
Napunpuring 450 grade 3 pupils. Tinanggap lang First Communion. Pasko na, karengana kareni. Huling tinggap dane, i Kristo. King karelang puso. They can now join the table of the Lord and participate in the liturgy of the Eucharist by receiving communion. Ikayong anak, sana'y tulayo, emuking Jollibee, emuking McDo, o kaya naman, King Chowking at Miyaya Liwapa. Sana manibat ngayon tulayo, yapin niya itangi kayo, pwede na kayong makinabang and receive Jesus in your heart, body, and soul. Bali po, minsan mamasa akong librong Feng Shui tungkol ka rin color. And it is very surprising the meaning of pink and the effect of pink. Nananitang Feng Shui book, ing kanong masanding apule king sala de bisita, yapin niya yung pink. Ing masanding apule king bedroom, yapin niya po yung pink. Bakit? Kasi king karelang eksperimento, inyang ginamit na yung pink, king karelang living room and receiving room, maging madaldal na ring tao. So pink promotes communication. At botang ating communication, sasaya na rin puso tamo. Maging mayan, ing kakatamong relasyon, king metong at metong. Dakala pa magduda, botang alang communication. Pero botang we communicate one another, aro, asna ng kanyaman, malwalas ka isipan, malwalas ka puso, when there is communication and proper communication. Palayo po anong minsan makalungkot, baka naman ating pagkaya kayo ay pamisasabi ngayon daratang nga Pasko. Baka naman ating kaya kayong miyasawang may pagkaslang nawawa. Baka ating kaya kayong may kapatad na misasabi o na bisang mikit pa at misalubong ka pa. Ing kayagkata na ng third Sunday of Advent, make way for communication. Because when you communicate with the heart, with the mind and soul of one another. Kanyaman, ing mag-family reunion, ngayon daratang nga Pasko, potang malwalas tamulo, potang mayan tamo dila, potang may papagkwento tamo, huling may kakasundo tamo. So my dear brothers and sisters, o ining boses ng San Juan at kayagkata na kayakatamo, let us proclaim the goodness of one another. Baloy po, potang mamamating metong nga tao, laltoing kaya pana. Bakit potang metene ka rin tamo papaltoing kaya pana? We speak the good and the best in a person, potang may walane. Dakali suluing mete, potang makaburulya. Pero itang mete aliwa itang sulu, ing magdagdag kitang sulu na, detang mayap ng dapat. Sana, etana panaya ning mateya pa yung metong at tao to proclaim His goodness and His greatness. Sana habang mabiyeta pa, ibulalag tamo, ing kaya pa ning metong at metong. Di kayong anak, kabang mabiyela pa rin pengari, ibulalag yu, ing kaya panda. Kabang kaya beyo rin kapatad yu, ibulalag yu, ing kaya panda. Let us not make room for sour graping. Let us not make room in our hearts for paginakit ang pong hurt feelings. Let us communicate and let the reign of love and goodness, kindness and forgiveness reign among us. Talakad tayo.
ing pamayas at kamatayan, kinwaning tinape at kapasalamat sa Kaya, pero sa niya binye, kanang disipulos nga na, tagabanyi kay Kongan at kanani, itiya ing kalakong katawan, amidawon para kaya. Makanimunan kaibat ng apunan pinwaling kalis, kasibayo yang kepasata kaya, at biniling kalis, kanyang disipulos nga, tagabanyi di Kongan at minungko kanini. Piliing kalis ning kanapang daya, indaya ni bayo, adalang hanggang kipan, amibubuk para kayo, at para rin sablang tama, bangkit ang patawaran dari kasalanan. Dapkan nyo iti bilang kapigaganakan kanana. Ipasyad tayo ng misteryo ng kasalanan